जाथाया जाहैबाय मा आंनिनो मास्टार लोगो आरो बिनि बिदा बियो थांनाय 4 तारिख खालि बे बाथौगुरि सकनिफ्राय न'आव फैबाय थादोंमोन आरो बे न'आव फैबाय थानायाव मोनाबिलिनि 6 रिंगासो जाबायमोन। दा बेवहाय मैदेरखौ लामायाव दं ना मा दं बेबो मिन्थिया, खिन्थु फैबाय थानाय समाव ग्रोब नैबे लांगोना खाथियावनो माने मोगा-मोगि जाबाय। दा बेवहाय मैदेरा होसोनानै बेखौ जोदों। दा जोनानैनिफ्राय बिदि इसेबां माबा जायाखैमोन, खिन्थु मेडिकेलाव लांदोंमोन आरो खिन्थु मेडिकेलाव लांबाय। मेडिकेलाव लांनानै डक्टराथ' जेबो जायाखै होननानै बुंदोंमोन, खिन्थु बिनि सिङाव मा जादों बेखौ डिटेल्स डक्टरा फोरमायियाव न'आव लाबोफिनबाय। न'आव लाबोनानैनिफ्राय बे थांनाय हराव मानसियाथ' जिउ गोमाबाय। दा बे हिसाबै जोङो दिनै पस्टमेन्टन खालामबाय। पस्टमेन्टन खालामनानै जोङो दा बेखौ सिस्टेम बायदियै खामानिखौ मावनो नागिरदों। दा बेवहाय जोंनि ओनसोलाव खोब दुखुनांथाव बेनो जे जोङो मैदेरजों सानफ्रामबो मोगा-मोगि जाबाय थायो। जोङो मोना समाव लामा हान्थिनो हाया, मोना समाव जोङो कुमारघाटानिफ्राय न' फारसे हान्थिबोनो हाया। बेयो जोंनि मोनसे खोब जेंना जाना दङ। आरो गोबां सिगांनिफ्रायनो जोङो नैबे जोंनि बगाजुलिल' नङा, कुमारघाटा ओनसोलावनो फ्राय बेबायदि माखासे जाथाया मैदेरजों मोगा-मोगि जानाय आरो मैदेरजों मानसि बुथारजानाया गोबां बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो नैबे जायफोरा काउन्सिलाव सरकार सलायबाय दङ बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों जे बिथांमोना जाहाथे अननानै बेफोरनि सोमोन्दै मैदेरनि उपद्रबनि सोमोन्दै जाहाथे एसे सानो आरो साननानै जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जोंनि तामुलपुर बा कुमारघाटा ओनसोलनि रायजोफोरखौ एसे सेफ খালামো। তাৰিখত আমাৰ এইখন ঘৰত দাদা কৰ্টেং মুছাহাৰী বাথৌগুৰি চকৰ পৰা ঘৰত আহি আছিলোঁ। সেই সময়ত 6:30 হৈছিল। তাৰপিছত ঘৰত অহাৰ সময়ত 6:30 মান সময়ত হাতীয়ে থিয় হৈ আছিলোঁ ৰাস্তাত। এতিয়া হাতী ৰাস্তাত আছে না কি আছে সি গম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মানুহটো দেখি হাতীয়ে খেদিলে। তাৰপিছত লাত মাৰি মানুহজন জীৱন মানে একো হোৱা নাছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত ঘৰত আনিলোঁ, ঘৰত আনি মেডিকেলত লৈ গৈছিলোঁ, নলবাৰী মেডিকেল কলেজত। তাৰপিছত ডক্টৰে একো হোৱা নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে ঘৰত আনিলোঁ। ঘৰত আনি পিনি যোৱা ৰাতিত মানুহটো টোটেলি ডেথ হ'ল। তো তাৰপিছত আজি আমি মুছলপুৰত পষ্টমেণ্টনৰ কাৰণে লৈ গ'ল। টোটেলি এতিয়া মানুহটো আনি আমি বড়ো যি চিষ্টেম যি নিয়ম আছে এনেকুৱা মানে চিষ্টেমতে আমি এতিয়া জুই জ্বলাব ওলাইছোঁ। এইটোৱে ক'বলৈ খোজোঁ যে আগৰ পৰাই আমাৰ এই কুমাৰীঘাটা তামোলপুৰ অঞ্চলত টোটেলি হাতীৰ উপদ্ৰৱ হৈ আছে। এইটো প্ৰায় আগৰ পৰাই চৰকাৰে গম পায়। তো তথাপিও আমি এইবাৰতো সেইটো ক'ব খোজোঁ যে আমাক এই বগাজুলি বা কুমাৰীঘাটা অঞ্চলত হাতীৰ কাৰণে ছেফটি যেনেকুৱা পাৰে এনেকুৱা ছেফটি দিয়াৰ কাৰণে আমি কাউন্সিলত যি চৰকাৰ চলাই আছে তেখেতক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। তাতো টোটেলি নীল হাজিৰা কামলা কৰি খাওয়া মানুহ, কিন্তু আৰু অৱস্থা বহুত বেয়া। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিখিনি সাহায্য দিব লাগে সেইখন মানে যাহাতে দিয়ে, এইটো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ।